Rekan jakan sapunika inggih ari sesampune sida kedagingin inggian pekayunan itu yang betari nah kala punika teraris wenten semalih inggian pidabdab idane yang berahmu kagiat ngaksi kalaning ide yang betari berawi ketekanin sanak idane makosami ngomarga yang imso karmuni memati-mati wong tanpa dosa nah kiri koraris mokadide yang berahmu kadanggamu rekide ngaksinin panjat sami kesakitan sanije banget ngardi kagiat pekayunan ide yang berahmu riantukan para panyak damuh idani sami punika kasengsaran sami katiben sakit mawet yang durga ngarusuh ini kepunika wantah mapawiwet bidabdab kawirosan keparikosan ide yang betari durga sani ngarusuh noli ida tumadona iri keteraris kengin ide yang betar berahmu jaga jetedun nyalantar maring jagat sekale meda katin nagumantin ide yang betar berahmu micayang puara utawi peteget kawirosan sang yang durga tamu yang sajaroning ide micayang puara-wara wantah rengling kita yang durga berawi ini kawirosan idane sani jedahat pisan wadah yang durga berawi
sapuniki rares daging sabdan itu yang berahmu mapi deket naudoh kene dewa yang durga berawi ya sampun nang ijuk nyakitin mangken beceh kang piarsa yang puarah mani rening nah de idewo ulah halo de nyentuh sasepanan ngardi lare geringi idewo yang sampun iman mani reboyo jangan dagang kebuat kingin pekayunan idewani ngomarga yang imso karmunerin para manusia kewala sanang perhati aksa yang idewa sekatahin manusia nih ya dalam pengalar dharma sadu napa mekas yening pet pade nyenade iya manusia ane mula jati las cariya telep ngemarga yang sajaroning daging tutur agamuni ngemarga yang laksana dharma mayat nyodor apa buen lantas kedasaran ban bakti nih serda bakti yadnyoni setate nyentuh ngerencana ngeredanu minakadi desang yang widiwase ya ngasti widi sampun nang dewa manada yening pet pade subuh jakitu pidam dabi manusia ngomarga yang sudarmo kahuripani ane setate nunggil ngastawo bakti ren widi trotuar jebeneh bakal tadah idewe samalek elingang bisa kewala ane patut perhatiak sayang idewo gumantine apang jakti pedas keban idewo patut dewa keaturi
pan idewo subuh nyentung esti ane madan peresanak idewo nama kejang ane marupa pancedurga tut tesanang ne mangken idewo patut gumanti kehaturin nah pacaruan reng pampadangan sane gumantine patut pinake katurang rengangan idewani katekanin peresanak idewani sinareng sami wantah je pecarwan iri kemaring catus pate ya reng sasekelima pacarwani kemarga yang oleh para manusia ring jagati apang sidang nganyekin sasih kalimuni entu pinih kapertama kenam kapi kesang ngelantur serikalaning nemu sasekanem kapitu naler sasih kesange nyomyo sami kalau nari sajeroning sasih maka samine punike patut carune kemarga sak maka nyomio ngalebar punika sekancan babotane sane masusupan ring jagate apang side mewali ring genah lunguh nyane suang-suang